ngam sutu balai badon kam panlum panlang berfungsi wen yu pai ba hakan ni durkam tang hapo lai benai bala thau ya ka sarkar ka bathuma balai la ailat ya Dr. Mukul Samapat bonong Chief Minister pras nem lenter klem da penki ya ni ke issue balai kini issue komitmenta tang hapo lai benai perform ya ni ke MDA 2 kabar kipai ba kirang sudap je ya kinong bikmat don na preng jongki kiba kasya bata hagi tersim ru kampat kuat mentah ya kita hiju kipai ba ngintan bian benmi na dukan mi na ki kali bapinya mi na jing dia wai dong wan matran banyawan sya saya dia banyak syamadan lada kalong kumta kadang jimut iu benong benjit nong mikmat haba pijit nong mikmat kamut kade ka kamram jong tu nong mikmat banya sai na ka benda jong pi kenang ba pi pendap la ka jong ka khai ka pateng pendap la ka jong ka duty le bu school show school pendap la ka jong ka duty ban song di slipar le ne di khoi di puri sesurok lada mas ndap election ngan lum man kasingi gi ba pat ngan pun kam no yaki don ki bawan hang ni khmat yeng ban keren syafang ka reservation policy beriu ki banyak ki ba kamai taksi nam tip ki nyo jemen to yu lada implement lada kentiu ya ke kota jongi sya kanyo ko persen ru kin numio kam hi maki ha sorka nomor kila don lagi jongi turus taksi la don lagi jongi auto rickshaw banyak. Ti haba pi nong bikmat. Utari 2% YP. Nama baro lai pusat lak mut kan nong yam ke assembly bang le yarung bang batai lut. Iki kam jong state. Dia bala jit iki tik ka tamut ai kedan kontak. Ti ngalai ya ki videos. Bapak kan mau ya kejengkran ke jonga akas nyam arhajar halor ke reservation policy dengan aku play ya kita baru ke barang penne ya kini video nama ke peni bahwa aku senang mensyuaru bahwa polio ulah keren white park halor ke reservation policy aku senang mensyuar nak keli kelapat hamdu kidan di videos joga jingkran ubah adam da saya mai maka ka tu por uru ulalong nong lam jong sen bahalang kimdan namar ba adam da saya mai sim lawan bat ngiru ngem sim na thnum ngem sim na ben ba bale umman join haga hang strike jong ni ka ba sim lawan ru namar habangi kran ya reservation policy kan si Tom Hai ubon grand sepang gani ke policy kum president jong Federation of Khasi Jaintia and Garo people un grand kumno je namar ba ngim kwa ba ngimbu yu ha position ngim sim la khat bat kum ju uru sim la khat ini reng ke jibam khat jong ini jeng secretary jong UDP Dr. Jamino Mawho la lek banyak kendu te kawai bat kamat midai ban sutu kani kadai kakam senchar kadar kalong ke kentang kani kam dei ka drama competition ban pen I manu badai hero manu badai villain kamlong kumta kada senchar kadar kamlong kumta nginum pen I mano balong hero mano balong villain kani kadai syapang administration governance policy making but kamtam mentaki keren ya thought leadership ti lar pikiran yiki bebun ye an ombansi ngam jukran ya kani mentaki nakwa ba pinyo snow namar kasubha ban perta
kasih tom ha ban le da ka pun ki ai ki ba haba ki pen men doi yang i nim dei ban kerkau than saba da ka bangi kerkau da ka bangi le drama i atrak kai ka kuat bakan pek khat ini mendei tang ka high court mensya ka high court ka don ta ka bench hang ni kam da interfere menta ka don ta full bench jo ka high court iki kam jungi baro ki scrutinize kan ka court bat da ka bagi kerkau kerkiu pala menta ngila poi saba muslim ki orang ai ngi 100% ta ki pada ki tribe ki ngilu ngi dei benta jong melia chenu ka bah jongi don segi kenuhun na jai hills ki ngi dei ki jai tia ai ngi la ka jong ka kota kala nang ben kulmar syu manra ya ka solution ha ka san ko thai ni i bun na ngi dang long image pala ngi dang kelung kena pala ke bos notu di parlok jungi Nagaro Hills kapau bakilong politically astute politically nature ila ham sham hanga ya ke politics ti naga tak daw ka kam jong minong elam kalong om banyet hu lut ya ki boy ya ki strategy ya ki rupam rekam ki jongki kiwei ila keren nang la de pande la don teng wei nong yalam di tip wei lam di ba ya ngin penkelano ya ki bailos jong muda ngin pen kamti no ya kampen klain no iki dor barsnong ya ki bor babat kamuda ai no Syaka District Council kalinti ke bau jiet kalau penyalam iki ba ya mi ya mare kau mau ik kulit kau mau ik media nak mau dan we na media la pat ke kamera lu ha mi ayu nang ta kami aye mi tangkas nam di beriu ngala let kum UIM in charge jong building bylaws ringkat wa titas kum CEM jong PHEDC ni lalet banyak kendu ya Minister Urban Affairs bas nyau halang dahar iklam rak mau iklam rak jeri iklam kawang ino ni let ni keren ha RCN jong gajing keren gajing don lang jong Advocate General jong Meghalaya bila kubur bahot ini gede di areas pada ben aino Syaka District Council lai lapan kelaru ia ke Meghalaya bylaws pat ngila da tauru ia ke building regulatory authority lakajong ha district council mentawat ke jing shna ia ke state assembly kita shim permission na ki HADC menteri urban affairs udah tahu dah kalis wang shim sekini ki areas ban penyai no ke district council nriutli di city centers kiba ka muda ka jubat la ai tino Syaka District Council lingba ka ai lingba ka jing pendon kam jungi ya ka ikhtiar kum kinong thau ai nyim shem lai ban lempat la ne file la ne kredem mi kami jo menteri ni kan jai jar ka kam kala lo ka ju ka kam ka ba lalu pai ba hadu arlak mut 10 mentak lalu kata ngasim kedai ke jingkit li ke jom ulong elam kawai pak I have not covered so far kapanikong kedai ba wat apor ba ngadon hakapor sarkar nga hadin jong ke kedrum lo ke embus mentrai punya ken mau araja san kerami ke jing perhat ban aibor no ya ki kendiat ki bor jong ke embos kepada hatura
syaka Shillong office. Bat kala mi ru kejing dawa napdeng isem halang nang ni mansna ya ke regional office jong ke Embos Shillong. Ngalai khon ngalai sat ya ke ni kam adu ba ngalai dei ban syem ya karai bangan resign no nak sorkan. Kata kalau araja san bat hadir gato i mentah ke regional office jong ke Embos Shillong kat rekam ha bat kiptu kim da don kam shu ban lech tura na ga bantai ki documents signature bat kum da ter halo jong ke issue jong uranium mining guna pi ya kani ila ban lab na ki record ba kala don kejing persian bat sedang ya kata ke ba ki ong ka experimental mining. Henry Hashwa jong kata kumu Minister in charge sports and youth affairs nalatro siya CM hamat kupor ba lapang ba Hashwa jong kani ka experimental mining ha Hashwa da ka kenhun ka banlek siya mining site ba lajit ya ka Deborah Marak kum ka Minister in charge health ban lead ya kani delegation ringkat ba Saidul Lanurum bat kibai dan lang katu kenhun ikentuk ya ba Samuel Jarwa bat Hamlet Doling bat ndak lapoi haja du guda kilayo bat lek sekiying jong kibriu kibal syakta ada ka mining bat kani kalanak pen scam ya ka conviction di juki ba kani ka mining kan don ka ba risky ya jika jika namar protection mechanism hiduna parat di kita ki ibro ngadang itu BP benda namar lak bu jingkeli da ba pol uja shano nak lem jak dan shano ru ngatri nak benda ka state di kam don kam bau bre nyeng man kasngi riling hamat ran bat kibri gunyu EU manong bau tai udon hangni idon bun kibri kibat trai kibat minat kibat wai nak benda ka negeri klem da yeng haki jaka wa ki media ki yo ban chandori ki di ngaban biang kani kam day ka drama competition apering kiseng sain pakai kani kedai ke governance ke issue of administration issue of policy making issue of constitutional law angin ya de kita ke incia tang la ki jing sngau ki jungi men step la sngau bumei jan me la sngau no da bumei te ini review kat no si ni kata policy base halo juki